Siyakumukela kwi-channel kama ku-Pastor Niki. Sicela usubscribe kule channel, sicela ukuthi like le video le, sicela ukuthi ke ube i-member so you can contribute ngaloko ungacontribute ngako at least imali engango-R9 every month. Ikhona ne-account number ongayisebenzisa ukunikela. Uma unganikelanga wena akekho omunye ongashanikela. Siyacela ukuthi unikele. Nompumelelo kaGumedu ke uthi amen pastor, ngicela ukubuza la kusho ukuthini uphupha ujaho umuntu osonto eJericho ubaleke umshiye. So sizolibheka nje kabili kathathu sichaze ukuthi nakho kungakusho yabo. But now uma unayo incazelo ehlukile, you can also write on the comment section ukuthi hayi wena ucabanga ukuthi bengasho lokho, but ke thina sibheka kanje ukuthi uphupha umuntu oyikholwa singathatha njengoPaul ubuma ekujaha futhi efuna mhlawumbe ukulimaza. Lokho kungasho ukuthi kumele mhlawumbe uphenduke ngoba kungenzeka wena wenza mhlawumbe iphambeko phambi kaNkulunkulu, futhi ke uNkulunkulu sethukuthele usengahladedela ingilosi yempi. Psalms 3:5 verse 6 to 6 ithi, let them be as chaff before the wind, and let the angel of the Lord chase them. Let their way be dark and slippery, and let the angel of the Lord persecute them. Number 2, uma ubupha umuntu oyikholwa singathatha njengoPaul ubuma lo muntu ekujaha, ngoba kusho ukuthi mhlawumbe awuzinaki noma awunaki futhi ubalekela mhlawumbe iqiniso, noma uziba nje ubizo lwakho njengamanje, noma ke umuntu ongafuni ukuzwa ngoNkulunkulu. Number 3, futhi uma ubupha umuntu oyikholwa singathi uphawu uma ekujaha olungasho mhlawumbe wembethe izidalwa zakulelo bandla lalo umuntu ombonayo, futhi kumele mhlawumbe ukhonze kulelo bandla kodwa wena uyakubalekela lokho noma uyakuziba lokho, yabona. Number 4, uma ubupha umuntu oyikholwa uPaul ubuma lo muntu loyo ekujaha, ngoba kusho ukuthi kumele mhlawumbe uqaphele umuntu ocasha ngenkolo kepha oyingozi futhi okuzingelayo njengamanje. Ngenzeka kunomuntu ocasha ngenkolo lozenza muhle kodwa noma kepha ke okuzingelayo ngasese. Matthew 7 verse 15 ithi, beware of those false prophets who come to you in sheep's clothing, but inwardly are ravenous wolves. Number 5, uma ubupha umuntu oyikholwa futhi singathatha njengoPaul uhluma lo muntu exoxa nawe futhi nezwana, lokungasho ukuthi uzothola mhlawumbe isiqondiso sikaNkulunkulu futhi kukhona okuhle okuzayo empilweni yakho. Luke 1 verse 19 ithi, the angel answered and said to him, I'm Gabriel who stands in the presence of God, and I've been sent to speak to you and to bring you this good news. Okungenzeka ukusukhona okuhlokuzayo uNkulunkulu ethumele lowo muntu loyo njengesimo sengilosi ukuzoletha imlayezo emihle, uzokuyala, ukuzokuqondisa, yabona, uzokunikeza umhlahlandlela wempilo. Siyabonga kakhulu, siyabonga. Sicela usubscribe, siyacela ukuthi ulike le video, siyacela ukuthi ke ube member bese ke ucontribute at least ngo-9. Ungacabanga ukuthi ukhona ukwenza lokho, if awukwenza akekho ukwenza. Siyabonga kakhulu. Siwe ni phansi lamatulu, sikuleka uyukawa. Siwe ni phansi lamatulu, sikuleka uyuJesu. Siwe ni phansi lamatulu.